Egy kis szamba a labda körül, de ez veszélytelen. Ó, nem is volt olyan veszélytelen. Két embert is becsapott, beadja, üres a kapugól. Lisztes. És jól adja vissza, nagyszerű helyzet, Mátyus, gól! Gól! Egyenlítünk, Mátyus! Grúz labdaszerzés a bedobás után, Arveladze. Korsós Attila mellett megy el. Nagyon jó labdát ad középre. Két támadó, egy védő. Ott a helyzet. Visszaveszik. Gól! Ekkora gól! Azt a mindenit. Zsárauli. Ezen a mérkőzésen. Sebők. Ó, elviszik a lábáról a labdát. Sebőkvili. Jasvili. Korsós vele szembe. Jasvili. Gól! A bit later on, Uruguay would commit a foul inside the 18. Referee says you cannot do that. Penalty kick awarded for Georgia. Levan Kobiashvili calmly making the freebie 1-0 in favor of Georgia. Second half now, great play by the Georgians all around. Ball ends up eventually at Kobiashvili after a bunch of very nice passes by his teammates. Good work all around, and it will be Kobiashvili beating the goalie with a little help from a deflection on the defender. 2-0 in favor. ჩაწოდება საჯარიმოში. შეიძლება სიტუაციის გამწვევა საჯარიმოშია. მართლამდე პასი უკან. დაჟღა! გოლ! გოლ! საქართველოს ნაკრები მაგაიტანა. Kobiashvili es el 9 el que está jugando de interior izquierda. Cuidado, que ahora hay un error de España, Gigauri, que lo intenta aprovechar. Kazaishvili. El rechace se lo queda de nuevo Georgia. Cuidado el disparo. Dice el asistente que es válido. El árbitro le mira y se adelanta Georgia ante la sorpresa. Oh, it's opened up here. It's a chance for the second. It is a second.